Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat dan saudaraku yang sama kita hormati, untuk mengefisienkan waktu marilah kita bersama-sama melaksanakan zikir yang akan dipandu atau dipimpin oleh saudara Ahmad Saleh. Kepadanya kami persilakan. Tidak ada yang titip hajat, tidak ada ya? Agus. Titip hajat tidak ada. Kenapa kau lihat saya? Hajatnya mungkin titip hajatnya untuk menikah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi bisyiril al-Fatihah. Khususan adalah anggota Forum Pemuda Kandia, semoga hajat-hajat kami insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan niat kami. Bisyiril al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala nufil alamin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun ala Yasin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Muhammad Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله
Ya Ras Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq Masya
ya syahid ya Allah ya wakil ya khabir ya latif ya aziz ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wali ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awwal ya akhir ya khabir ya latif ya wali ya muta'ali ya ya tawwab ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Malik ya Malik ya Musawwir ya Qadir ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Razzaq ya Alim ya Qadir ya Qasid ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Muthir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Adil ya Aziz ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir la ilaha illallah 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 Thank you.
لا إله إلا الله 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 لا
العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعافينا وينكر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم سلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم سلامة في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا فرق مدكتها وعافية في الجسد وعافية في الجسد وعافية في الجسد وسيابة في العلم وسيابة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. يا رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah zikir yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku dan sahabatku, selanjutnya kita istirahat sejenak. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembentukan panitia festival beduk.